Kosure ni Jario wito ngimagi e kar kunyo mula ma bar Kalare gwenge mag Nyandiwa manitire game county ma Siaya bang' lo osienyore kuomgi. Kaka Steve Biko lero moko kuom jotend loch nanga e kar chung od bura magem okwayo jokuny mula mondo obed akicha kendo oluw chike matayo kunyo mwandu miyudo e buolo. E chuny odiechieng' tir e kar kunyo mula ma bar Kalare kar chung od bura magem, jopiny kaachiel kod jokuny mula nochopo mar chuo wang'e chenro mar manyo ringre ji ariyo mane lo osienyorego kendo weyo kowito ngimagi. Wakati tulikuwa tunafanya kazi tulisikia kama tulisikia sauti baadaye tukawaita waliokuwa karibu ili wakuje watusaidie tuone inachotokea. Tukio imetokea saa 4 asubuhi, lakini walinitafuta imesindikana kwa sababu mimi pia nilikuta kama iko kwa simu nyingine chini. Kufika hapa nimekuta kama wenzetu wameshaingia chini kuanzia kutoa hawa vijana ambaye wamepata shida huko chini. Hiyo tu ambaye imefanyika leo. Jiariogo wachore nosebedo ka kunyo mula kanyo kuom thuolo mar dweche 3 kendo nyogi yawo kar bugo machielo ei bugo maduong' ma Nyadiwa ma gikone to girade gi thogi. We have worked with them for around 3 months and right now they are fall in an accident. Kulingana na tukio jenye limetokea, tuliweka makakati tena, tulikuwa na timu yenye wanafanya inspection kwa hizo mashimo. Shimo yenyewe tumejenga to standard venye huwa inahitajika. Kulingana na venye matokeo yenye metokea, wenye walikuwa ndani ya shimo hawakujua kuna shimo nyingine ilikuwa imechimbwa pande ile. Sasa wakati walikuwa wameingia ndani, walistukia wakiingia kwa ile shimo, ndio udongo ikatoka chini juu ikawangukia. Ewi mano, jopiny okwayo piny owacho mondo oket okenge magayo mwandu mikunyo buolo maresogi e midhiero makinde ka kinde kuonde kunyo mula. Serikali kama wanaweza kusaidia sisi na helmets na gloves na gumboots ya kufanya hii kazi. This one is the third one. We have lost 1 and 2. Magi biro seche manokende bang' jagore migawo mar arita maiye Laktar Raymond Omolo wach ni jatend piny William Ruto nyoseketo koke chik mabiro neno ni mwandu mikunye buolo otime yo makare makelo yuto ne jodak mawuok kuonde mikunyogie. President Ruto ameweka sahihi katika Sovereign Wealth Fund. Sasa ni act so that we can better plan for the resources that we have, the natural resources that we have in this country. That out of those resources, we must set aside a given percentage to look into the welfare of those generations that will come after us. Steve Biko, Ramogi TV.